Tiyo tugumiza munonga kandi twenda kusubamo ine DM Swago wa Nkore Media Productions kandi tiyo tutambura. Byari mu kampuri rumwaka gwahwireho 2020 kandi ha UBC West kandi live. Kunga kabanza naza Kampala kuza kutaho mu UBC bakabanza bajyangu raba reba umunyamakuru. In fact Mr. F mutebeze kuna tayiro mu UBC ageti kanagaho mutwaro gwanje kunagarukire kiro shamukaga narwo program nabwe nagushanga gwenyine kokana ko kujya bintu kumara atuninda cyara kubiro atshaka bogeje so kikamba ho Kampala UBC ko kanyo no machambiro first time ninyuzuka bakampa school fees yo mwana mungitware nabanza na parking na kunyara atumukujya sente zaragara hasi atumukora gas kiba nipinduka zereo ati usemerwa nukumabona kwacu natoto gasubira mu hotel nabanza razyo mutwe nazirya graje kukayisomeye kusasoreza school fees kwate muso usanga narye zanje zaragara atacumanye utimaze. Yes ukashango tashimanyire kasanga atacumanye kanga atachine cyo gukora ikindi kintu. So really chamana kijomwe UBC West rero nekwisha Mbarara kandi mpikahona iyo neza kuzahi mununga muno wishukane etambura East Africa yona neje torora kandi Morris Mugisha Deputy Managing Director nuwakigambire. In fact UBC ati kugira ngo ticyakiriho kuranga UBC is now in Mbarara kandi 2 days back kiranjwe director mu UBC West yijankahe ijo mu kibuga cyambara wacenga Mr. Life benda afuteka mu radio nanga na TV radio UBC yenyine yeshire nkahe Mbarara so nkareba offices nka waruga office akachebeze kacho mishaho aho arabaza rwakota nihira bene operating raho so nchimanji mayisa nguru New Western Music yaza kuza UBC West Fitara International. So meaning hati government rero negeza gukora sharing resources ikware cause tubetine mu radio tubetine mu TVs offices minister zona zirikuya so ejo UBC iriyo neza kwisha Gendo Mission Mr. Life we are still on kandi turion Gendo Mission mununga kandi ogu former Kazo women MP aspirant ngasho abayisimbiro nka MP Kazo ariyo na janja b'ibundu mwenda rero na janja b'ibirunda bwanyuma yo kutahirwa batemu umakage kandi ogu bamwita Rona Ruranga iwe nanka Mr. Life wanje Kazo Rona Ruranga ni manyo so bayi bamwisira batemu akuba bakamutahira batera inyindo bazikora kubi so tumanya bwenje akasinga ngatarasingira bakamusinga so haza bakamutahira umakage Kampala saba batemu tukumanyo bana baci wawe bamupanishinga ki we don't know abana bebisiyo ka amasaka binkura amasaka babiri hano abamasaka babiri hano we are still on kandi nyine Mr. Life kabaka turion tukeno mission tukereza ijyafayo turion tukejyafayo kandi turion tukitamza mununga so omu history urukoma gwenda kinana arukoma runana cyenda nena rukaba kujyo kwa munana ibirabiri na mwenda hawa nyaka igana 27 Nkore Kingdom ninga shobwa bwa Nkore bwebembigwe obabene weta nuwamba guta akasayininga ndagano eyo kweta abajungu ninga Nkore protectorate kandeji ekaba Nkore was officially added to British protectorate umwaka gwa rukumo runana cyenda na mukaga umbwiro bwa umugabe kahaya so nibwe akisayininga kandi mu history ngo kuna abagambira nibwo basayininga kandi wabe yayebembiro bwawe kusayininga bakamwita nuwamba guta akasayininga ekiragire kandi yatasi y'abajungu kweki nkwebuza Mr. Life nushongo bwakare bugande kabeberi yonka nkoko bugabe bwabire buri nushongo bugabe bukane bukora amahanga buri bugabe bukane bukora iyange ryabo hato bugabe cy'ubwabe buro bwabwe gisabane imico ya kategori y'ubwabe bwabo kwabozo Nkore usanga abana bine engiso umunyanko engiso za kategori y'abanyankore baza bugano usanga bine engiso za kategori y'abagana ko katize naza mix nosubira umuganda usubira umunyankore atubona tubakusana cyo kure ibintu byasubira yaman yes ujya Nkore Media still and we are still moving on kandi turiyo tukitambuze kintu
kandi shahe gituriyo tuzakugambira state minister wa Itano Affairs David Muhozi abariyo naza kuza umuntu Masaka 4 days back kandi kureba bwenshi abantu nibabatema yabo hati mu kwezi kumwe bayisira abantu mu system batabiri na mukaga bakubateme biso. We don't know why Museveni akajati n'aba politics bisuma ibiki kejo and tugenda n'amakuru ag'umuntu mukuru yagamba, but if you are behind this, why abonye bita abantu ba Masaka. So ogu Muhozi akayo naza kuzayo David Muhozi kandi kureba okuyakora ki okuyakora solution. Yes Uganda, we bari kuri program ekiwabano kimanya niyo sha just chilling tukwasaga Mswaganda promoter the number 1 kulubuta selector kulubuta ningale kale nina mani noza kwikiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani